Biyana! At di manan tigayam yo Jen na almoy tekas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin kat sapay lang kumahata na salon at ka nakaradkad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel Jen na almoy te drama. Pakasaritaan ni Kabsat Castro sa napudno anagan tintay drama ita. Nga makablawa mampada Carolina Villanueva manangan dita Doha, Qatar, Richie Kalimag dita Hong Kong, OFW Kuwait, Ken Rosalind Bondok dita Palimbo proper, Kamiling Tarlac from Jesus Bundok. Kaslimanti ko na ni Kabsat Castro, dirman ng biyanang, idikaw bubingak ag susukat tinobyak, tano maumaak, sinaak, kat sumapula kadagos iti kasukat na. Kaslag sukat iti bado ti pamayak, nagsukatak iti nobyak, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Nay, danggap manan si ka Castro. Ite kayim ko nanang. Di ka pagpakada mo, nurumwar ka. Ala, wanen. Agpakada akto no sumaruno. Ay wan, imay ni Karil dito balay itay. Kaya't nakakano ang makasarita. Nag-message sakmat kong kuha na. Imbagak nga ag-break kamin. Apay nga imay pailang dito'y balay. Apay ngay. Naamiris ko asan gayam nga iso ti babae at type ko nanang. Adasap sa pulak iti may sa babaeng awan kong kuha na. Ay na, anak ko aya, manon ababa iti pinasangit mo. Apay aya kasta ka? Katanyat mabaling ko ngay. Alangan apilitek ti bagik amangayat iti jakmut ay ayaton. Kapay nga rod nga inaram mo ida, no sinaam mo lagayam. Kat agbaliw nga rudmut tirik na nanang. Talaga akasta. Walang forever ako nada. Anyat araramidam, love. Madamatiin anak, love. Kasangsangpot ko lang amin. Makabanog dag trabaho? Nodda ka lang dito eh. Saan ka apagtrabahuan? Anya? Juan Jasmine, no kadwa ka lang. Aramidin ka, senyorita. Di nakman bulaan. Ura niya piti ibagbagam. Saan ka mamatikan ka anya? Ne, mamati ka kaditag pa iso ti ibagbagak. Nanamay to ti biyag mo no siyak ti pakiasawaam. Agpaiso. Juan kaano nga dawayam aya? Apay aya? Kaya't ka makita iti personal. Tapno makadwa, kan mapagserbyan ka. Saan tapay ngamin ang nagkitkita iti personal ka? Umayak dita balayo. Ay, istrikto dagiti dadakkel ko. Saan aparikot dayta? Ag-check-in ta iti hotel no kayat mo. Sige, basta sikat makaamoy ti gastos. When love, syakmat at talaga kan. I-message na klaang no kaanong addawayam, Jasmine. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Asino man ang babae kinasarita mi ti cellphone mo itay. Nangagkumot alab ti awag mo kan kwa na. Ni Jasmine de Jenanang. Nobyak. Baro man ang anobyam. Awan takas na, tasinggilak mo't nanang. Awan pailat makalawas sipod nag-break kayo kan ni Karil. Itaadaman kasukanan. Kat talaga kastaan nanang. Gagangay na. Talapig sa ngamin ti karisma to anak yo. Ay, di ka mabutang itikas tangar aramida. Anyat pagbut nga kumangay nanang. Singgilak nga rod. Wen, ngam tunggal mang nobya ka pag sangitam mo't ida. Tano mauma ka sinaamlat ta nakaslawan ang yaman na. Kat pagpilpilyan nga rod nanang. Collect and select the best. Kunana nga rod. Papanan nyo, Uncle? Alda na pati kapag nakita ka na kan. Panawan lak dito'y balay, Uncle? Sa nabali tamo mo tindar aramidam. Barukan. Urayam lang ang naapong mo. Kat mo saludsudan nak. Ibagam nga at the date mi itinobya kita. Anyang oras ta awit mo ngay, Uncle? Jak agawid ita. Intun bigatan ti awid ko, Gino. Ay na. Nagpintas kan siksi kagayam iti personal, love. Thank you, love. Ay, Wen, anda ka di iserve da amakan dito eh. Ay, mabisinak mo't ngaminan. Saanak ngamin anangal daw. Adamit kiti restaurant dito eh. Ngam, inda pa yung rod mga my love. Okay nga, Rod. Agpigur-gurak ngaminan itibisin ko. Love. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Amo yun, nanang.
Nakitak ni Castro ijay ili itay. Adda kadwa na arimwar iti may sa hotel. Anya? Hotel? Una nang, adda ka holding hands na a babae. Ay, talaga nga rod nga damanen kasukat jay ex na anak ko. Un nga rod nanang, nagbiit a makasapol dayjay iti kasukat dagiti isinsina na a girlfriend na. Inlaklakay nan ti kinababaero na dayjay. Un nga rod, kasjay nan sipod pay idi high school kami. Aging gaita, kasjay nalanta. Saan a maumuma? Siyempre, saan ama uma ta iso sigurong tinakairwaman na. Itay pa'y nga uni ta cellphone mo, anak ko. Asino day taya? Ape adi mo sungbatan taawag mo. Makapasuron nga ro dito a babae. Asino nga minday ta umawawag aya? Ni Jasmine, nanang. Ni, di mo gayam nubiam. Ape adi mo sungbatan ngay. Awan mo't napatag nga iba kakenkwana. I-black kunsan. Tapno di nak makuntakan. Apay man na nakasta ka aya. Anyaman ti kaguram di tanubiam mon, anak ko. Imbagak magkenkwana nga ag-break kamin. Taapay manan. Nagloko kan. Nagbiit pala nagayan ayat kayo sinaam manan. Kas kadag iti nagbalin anubiak nanang. Awan kin ni Jasmine, si sapsapulag iti may sa babae. Anya nga minday tasap sa pulam aya. Basta, para kanyak laday jayan. At damot standard ko no maipapan iti babae, nanang. Apay nga may ka dito pagtrab-trabahwa. Apay nga yung black na. Pangaasim man, di ka manaktak. Amom amadlamat ti trabahok. Ado ti customer mi dito restaurant. Apay nga yung black nak kunak. Pangaasim Jasmine, di ka agiskandalo ditoy. Di nak ibabain ditoy. Apay nga rin nga yung black nak. Kaya't mo tagwalaak ditoy. Pangaasim Jasmine, di ka mangibabain. Agsarita tanto numaminsan. Lepasig pa iti trabahok. Agawad kan, tagsarita tanto iti cellphone. Kasano makapagsarita tangay? Kat in black nak mat? Sige, tayaan black kan. Basta pumano ka na. Pangaasim. Hello, Jasmine. Nasaya at mata na kontak ka matlaangan. I-on mo ti video ti cellphone mo. Aday ta. Agbreak tan. Pangaasim ta palubusan na kon. Di kan ay ayatan. Di ka madanagan. Di ka pilitan no talaga di na kon kayat. Ngam andarumbang amamwam. Masikuga. Anya? Kat sana mabalin amamwan ti asawak ije abroad. Tinapasamak ka data. Maibalod ta no mamwan na. Asawa? Ada asawa mo o FW? One, kat sorry no inlibak ko ti kaddat asawa, Castro. Ngam quits talaan. Takas talat kalakanakan ka ti mangisina kanya. Anya? Makita tayo ito Positive to pregnancy test ko. Kita am tiugad na. Dua tiugad na. Positive. Nagbunga tinaramid tayo din nagkita ta. Kasano nga ro daytan? Katakbiram tinaramid mo Sinakong tasawak tadatan tagdan na. Anya? Ay, sana! Di ka nga ro ay ayatulan. Kat kasano nga ro tiputot mo kanya kay. Ngam no talaga din akong kayat, sige, ayos lang. Basta mangtid kay ti kwarta. Itad mo tigatand akidawag. Tano saan, ibagak iti asawak da ito'y. Kat siguradong ipabalod na ta. Kaya't mo ti may balod? Ha? Ay, sana! Manjak, Jasmine! Nukas ta nga ron, umanugot kay ti kondisyon ko. Ikan na kiti kwarta. Ta siya kung ti makamoy ti nagka problema. Kat jak to ikamat ti putot mo kanya. Siyak tun ti makaamo amang padakkel kan kwa na. No may pasngay ko, padakkelak. Basta mangtad kay ti kwarta nga ramatag para iti panagsikog, panaganak kan panagdakkel na. Apay, mano ayat ti ka sa pulam, Jasmine? 200,000. Anya? Nagdakkelan? Kurang pekit di kumanday ta Taado ti paggastusan ti ubing itan. Pumanawak kami nandito'y. Sinakon ti asawak. Ta sigurado matla din akong kayat. Iso nga ipanaw kung ti sikong ko. Mabalindag tower, Jasmine. Mabalin, basta saan una dakkel. 100 kailangan. Ay, awa na, lugi ak. Ay, say, kurang, para iti anak mo ko na kuma. Nayunam iti uray 50K. Ag sinabat iti 150K. Ha?
140k. Ay saan? Agpatinggal lang iti 150. Awan mo't kasta a kwartak. No kayat mo, hulog ak iti binulan. Hulog ak iti 20 mil. Ay saan? Cash ti kayat ko. O sige, last price. 120k. 100k nga rudan, taila ko kunti motor ko. Sige, 100k lang aro din. Basta iti kabiitan na panahon ha. Ila akum itan. Tapno maala kunti kwarta, Castro. Apay, ayan tay motor mo, anak ko. Awam mo dita paraanganan. Awanin nanang. Inla ko kun. Tadda nang usarak iti kwarta. Nay, nangusaram nga ay. Basta, di yun amuin. Basta inla ko kun. Awanan ba yun na dyan, babae? Nay, apay, anyat mapaspasamakan ka anak ko. Awanan ti kwartak nanang. Sayang ti 100k ang kwartak. Ha? Naapay? Scammer mo't gayam na dyan, Jasmine. Kuna na kami na masikog. Ngamsaan mo't gayam. Scammer mo't gayam. Sigod ka no gayam mo nakasjay taramid na. Ti agiskam ka na kiti lalaki. Kitaan nyo ato'y pusda dito eh. Apay, inikam aya iti kwarta. Una nanang, takunanang ron amasikog. Kanimbaga na pa'y nga asawa na. Kat binutbutang na. Nga ipulong na ita asawa na, tinaramid may. Sigurado nga itarum na kami. Iso nagkid daw iti kwarta. Tapno iso ka nun ti makamoy ti dayta. Ngamjak laing pangarap. Scammer magayam. Daytan, ti kunkunakeng ka. Darasudos kan tuma ngamin. Anya nga ita, agsusukat tuma tinubyam. Ure di mo na amam mo armam adagos. Anya nga di nakatumpong kan itinang loko kang ka. Sayang si kwartak, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Aon samot ka dom amang bagkat kadagita ginatgatang mo. Samanta. Adda ni nanang ko, iso ti uru-urayak. Tineksak ngamin asabtenak dito'y kalsada. Bakit ni nanang mo samanta? Amang ano di na mabagkat daytan. Saan mo't unay anadagsan dayta, Castro? Tulungan ka laangan. Itulod ka ijabalayo. Tiksam ni nanang mo, taure di na kan sukunan. Ay saanan, Castro? Suplada kamot kanyak samanta. Among, nagpintas ka man. Pangaasim, Castro, di nakpaglulukwan. Samanta, seryoso akan ka. Adun atawan tinapalabas. Manipod nagsina kami itinaudi anobyak. Nagbalbaliw akon. Kahit kun nga isimpati biyag ko. Iso ano kaya tanak? Agkasartan. Sorry, ngam awan sunggar adot-dot ko ken ka. Diyak kayat ti babaero apaki asawaan. Nagbalbaliw akon, samanta. Ala, panawan nakit din dito eh. Tasumunga din ni nanang ko, Castro. Nanang, tulungan lakman kan samanta. Gayam yung mati inana, nanang. Kursunadak namin. Ngam di na kano kaya ti makirelasyon iti babaero. Ibagayo man ang nagbalbaliw ako, nanang. Talaga nga awan manamnamam kan ni Samantha. Tangamin, adan nobyo na. Awan pa'y mo't nakita ngayon kuyog na ijabalay da. When tada ka no ija abroad jay nobyo na. Nobyo na pa'y laang mo't nanang. Aging kaasanda nagkasar. Adda pa'y namnamak. Urean niya ti aramidem, talagang awanon. Kinapudno na, dandan ikanon ti kasarda. Anya nga iti makunam ita, ing kasardan ni Samantha, anak ko. Nagsakit launay nanang. No kaano mo't nagseryoso ak. Sa anak mo't akayat ti babae akursunadak. Mangkita ka laangan ay ti sabali nga armam, anak ko. Mabuti nga kun ang makirelasyon iti jak am-am mo, nanang. Tiket ko. Teka lugaran tayo, no karuban ho iso. Jak kayatan ti umadayo. Kasino kumangay ti balasang dito'y lugar tayo. Nakiasawa amin na, nagiti babalasang dito'y. Umay kami man iti apukok, maray. Anay, da kayo magaya, mare. Ay na, naglukmagma day tapo mon. Ala, sumra kayo.
Manubulan na daytan, Mare. Siyam abulanan Ay, nagbiitan niya. No kasta nagtrabaho man ni Samantha. Saan? Napannain lakad ti papeles na taaga broden. Alaan nila kay na ijay abroad, Mare. Ay, ay panawan da kang arudan Wen nga road, makapaikawa mo't, Mare. Nanang, apay akas jay? Kasjay nga. Apay atunggal umay dito'y balay ni nanaton niya. Kat kasla pumimpintas akanayon iti panagkita. Ha? Kasla umubeng. Kan kasla mat-atraka kinkwana. Ha? Di mo kunain nga agayat kan ijay kumarek, anak kaw. Diyaga mo nanang. Ngam kasla kastan samatan. Tatunggal makitak. Pumardas ti pitik ti pusok. Kan maragragsakan tunggal makitkitak. Anya? Ison samatan ti nakakita ak iti sapsapulag iti may sa ababae nanang. Adda amin kin ninanaton niya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ala, alma, Mare. Adda problema. Anya day tangay, Mare. Apay ngay akas jay. Ar-ar menak meten jay anak mo. Anya? Kat masurunak met iti bagay. Takas la pagaayat kumet no armenak jay anak mo. Ha? Nabayagan anak katurog ti pusok no may papan iti asawa. Ngam ita, nariing man meten. Ay, jak amo kada kayo Mare. No bilang tagkin naawatan kami. Kaya't nakayang agbalin ang manugang, Mare. Ay, jak amo kada kayo Da kayo ti mangadang dita. No anyat kayat di anak ko, kayat kumutan suportarak latan. Agyaman nga rod, ano kasta? Kababain man, ngam. Awan pa kibiyangak iti sawon ti tao. Basta surutek latta, tiyik ikistoy pusok, Mare. Hello, anak ko! Hello, Nanang. Pasensya no itala anak ang awagat. Busy ak namin iti trabaho ditoy. Kumusta kayon? Kastoy. Naragsakak, anak ko. Ha? Itala akas na kayo, Ananang. Naidumduman sa tikinaragsak yu ita. Wan, anak ko. Ngamin, ay na, agayat manen to'y inamon. Anya? Ay di kay man mangrabak, Nanang. Agpaiso ti ibagbagak, anak ko. Agayatak manen. Kat sapay kumata maawatan na. Sapay kumata magustuam tinubyo. Sino nga tinubyo yun? Ni Castro nga anak ni Kumarek nga Alma, anak ko. Anya? Ay agdal na kay man, Nanang. Tila'y bagbagayo. Inarom nak ni Castro. Idida mo kunak numang lukluko. Ngam seryoso magayam sika. Iso nga inaklon kun Anya? Ay di kay agar-aramid, Nanang. Iso nga rod ajak inaklon idi ta babaero. Sigurado alukon na kay laday ta. Pagang angawan na kayo. Sinaan na kay tumula ang dayta. Saan? Siming putun. Nagbalbaliwan, anak ko. Tulagan mi kumangarodan ti kalay sami, anak ko. Kinapudno na, namin adon nga imyan dito'y balay, anak ko. Isuasapay kumata maawatan na. Di na kumagurguraan. Ay, kat, anya nga rod no kasta ti kayat yo. Basta no anyan to ti pagbanagan day ta relasyon nyo. Awan to kumati pagpabasulin nyo. No bilang taagladingit kayon to, Nanang. Saan? Promise. Jak to agladingit apulos iti sidong ni Castro. Tanabayagan ang nagbalbaliw. Nasingput itan, anak ko. Anyat ko na ti anak mo ngay, Tonya. Awan maaramidan na Kunanamot ano anyat kayat kung aramidan, makaamuak ka noon. Madanagan ngamin, amangan ka nulukon naklaeng.
Saan, Tonya? Nagbalbaliw akon. Saan ako nakas iti kalabas? Lumakaya kon. Isungag singsing pwet akon. Kaya't kun nga isimpa ti biyag ko. Ngam apay ngay asyak ti kinayat mo. Bakit ako? Si kamot lang amin ti mabalin ko nga arman dito lugar tayo, Tonya. Diyak ngamin kayatan ti umadayo. Tay kalugarak ti gayat ko. Ang talaga siguro mo't adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Tonya. Ay na, agyaman ak nga rod asyak ti napilim Castro. Agyaman akmat takin ayat nak, Tonya. I love you, Tonya. I love you too, Castro. Uray inauna nga dayo ti asawak kanyak, awan pagbabawyak, tangamin nasingpet kan nagagat, kan man nakaawat. Kat ita going strong lata ti pinatagmi, nga uray awan anak mi. Alakastan, tigayem mo, Castro. Alagagayam, di tanti nagpatingkan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat ka na kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Jingjing, wano Jongjong, ti may drama ita. Dito'y drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Catherine Gay de Ocampo from Mary Jane Manglalan. Ni Mar, Arlene, Ashley Torato, dita Milano, Italy. Kan Nanay Guring, kan Tatay Fermin Biares, dita Aurora from Sali, iti Hong Kong. Kastoy man ti kunani Kabsat Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuran tawan mutlat agbalin anobyanan. Masaya nga anak namin ta nakatataer nga mawan paylat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Tatang, rumwarak man pa'y. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanayin jingjing. Jungjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amuyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanayin ko na. Kuyugak man ni Rio, tatang. Agpakpakuyog nga min na mapanagaram. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain nga min di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit, anyat maganap mo amang kuyukuyog kan kwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo, tatang. Kaya't ko tulungan mo ta. Day talat tagar-ari man, tararamidin niyaw. Sana siyak tagar aram, tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawa ni Tisabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Isa sa bali man ng arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram, tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan jingjing. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak maawatan, tatang. Amuyo akas ti kinataok. Diyak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kong agbalin nga asawa, tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Jongjong, ditan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin iditalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din ta ni sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Adaang agungat day dyan no kutsek ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagasta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amang ano di mo payam mo.
Amok ajongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamutan. Talo, tapno I love you. Ah? Apay? Agay labyo ak adagusan ay jongjong. Kawan na. Kanon tupay ngay. May mayat may bagam adagos ang tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang arod. Mapantan, jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga ti gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Kat sika ka no, ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakag. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryang. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman Nadagaan ah. Ni, agkalimduusan ka mo ni Rio. Kwa, nadagaan amin. Rumwarak man biit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, ison samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo taon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umahik ka dito'y. Ni, insinyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanang. Ay, unay mo tanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ngamin. Ang mga no agatake ak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya ta sa wanday ta, talaga nga agayat ka ni Lovie. Agnerbiyosak mo, jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Lovie. Babae na ka makipinirengken ko na. Sapay no agnerbiyosak. Kasla makasangitak, jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ano, agsublite di balay da. Ah, saanan? Intun mamin saanan, jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman nak, nana. Apay, naggapuan nyo manon. Ije balay da Lovie, nana. Mapan kumaarman ni Neryo ngam. Imuna mo tinervyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantagbalin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apa ka is-stressa? No kasano ti kina-chickboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang nga na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, at da ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare?
Ay, remorda mo't kininiryo, paray. Ay, iso, matladyak man makita di balayin Kunak no aglaba, ngam rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanen. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta, pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wing nga raw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbaling nga po ko tan isudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Un nga ron makiasawa ko mga rutay. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Walang ron trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes nga agtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. At dantulat ta siguro mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong, ni Rio. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Neryo, merienda. Aywan, anda ka no itad ni Neryo kan ka, Lovie. Ha? Anya day ta? Neryo, itad mo na ko na mga itad mo. Adoy, Love. Ha? Anya day to Surat samot. Wen, Lovie, tama ba in ngamin amang ibagay tirik nana? Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo ton di pastor ko. Diyak na ilinong jenwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatin. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat jenwang ko. Unay matin. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na agawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana ko. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasida. Nakababainan, Lovie. Makipangpanganak matin. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray takanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayam ko, Lovie. Kasano nga akluna, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon, nga may mayat matla kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turad nanton ta agaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan rik nakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka mat ngam ni Neryo. Kinatartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagam mat. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Tamangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kut aramidom Kay kayat ko Anya? Papanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya. Tapno maila ako mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak nanang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawid nanang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon Jongjong. Neryo. Nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka matanagan tamawatan mi, Lovie. Agpapadat na yan na nabartak.
Jong, agawid tan. Rabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Luvi. Rabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. O muna nga rodan agawid, Jong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan ano? Ha? Anya ka din dito nga bagbagam, Lovi. Nasaysaya at no maamon ni Neryo tipod no arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitiriat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovi, Neryo. Rabang na lang, dayta. Sige. Diyak nga rodan agawid. Maturog ta dito yan, Jong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Jaski kamot, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jong. Diyak ang gagara ti amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di kamot ngamin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kinaulimag ka. Kaslada na unag apang panunutay. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadyan mo. Kanayon ka pa'y aglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay, di kay makawawa taya. Ya, Ni. Apa akas dito anak ko. Nagbalin matin anaungay. Hanya ka ti problema na. Wow. Haha. Ba? Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay. Andiyan mapaspasamak ng kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawandak man dito eh. Ha? Sige garod. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. saanin na lang. Ay, nakabasulak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana na lang. Kat no ipabalob nak, aklunak ikarok tinagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti di agundaway. Nailaw anak, nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bari Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, hindi matatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Bari! Uwan! Umayon paray! Mabitaang! Imayak mare, tadadakil a problema. Ha? Apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay at danubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama jay sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng? Umay kayo kumay jay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko no anya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya.
Sige nga rod, taagrubwat kami pare. Welcome to Jenna Almoy Drama. Neriyaw, di mo ibagbagaan na bartek ta idi na bukal da ito si Kugwa. Anya nga ron ti ibagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? Ano kasta? Kayat nak, Jongjong. Tanong siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata ka dananang mukon ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababay no ibagata agapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon iji balay da ni Rio tatang. Un tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sapay la ko mga raod. Tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoy Drama. Kinapudno na Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luby. Tasika ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko nga kursunada ni Luby ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon da dya babae. Anya? Loko ka talaga ni Rio. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti si Kugo. Kan nasingpet kamot. Idi damo kontra iti kaunggak. Ngamsanitan. Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae ni Rio. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Neri yung asawak, iso nga oray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan ko ana. Tay ko nadang arodan awan imposible kanayat, no ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi. Alakastan tugayem mo Jingjing. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayem yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.